yego turahari. Ninde? Ni Dr Semwaga Emmanuel na bagenzi be. Ni urubanza duhaye ishusho turwitiriye Dr Semwaga Emmanuel, ariko kandi areganwa n'abandi babiri barimo umugabo n'umugore bashinze inyubako yari yaragenewe kubamo abakobwa batwitira abandi mu mujyi wa Kigali. Ntabwo tuje gusubira mu rubanza nyirizina, twavuze byinshi, ahubwo reka tuvuga agace gatoya kabanje igice kibanza. Umucamanza ati mwiteguye kuburana? Bose bati twiteguye kuburana. Ubushinjacyaha buti nyakubahwa perezida tuzamuye inzitizi, turasaba ko urubanza rwabera mu muhezo kubera imiterere yarwo, rurimo abakobwa nk'uko naremaze kubivuga bari bafite umushinga wo gutwitira abandi n'izindi n'ibindi. Uru rubanza rurimo aba bakobwa batwitiraga abandi cyane cyane ku miryango yabuze urubyaro. Ni urubanza rumaze igihe ruvugwa cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Dr Semwaga ni umugabo uvurira ku ivuriro ryitwa Midhill. Midhill ni ivuriro riherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura, ahazwi nko ku Kimicanga, ku muhanda ujya kwa Minyoni cyangwa se ku muhanda w'amabuye ugera ku Basereziyani. Ni iki hano twaje gukora? Ni ubujurire bujuririra icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, urukiko rufite amazero 2/502 2026 TB Kicukiro, hajuriye Dr Semwaga ku cyemezo kimufunga iminsi 30. Aha turi ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwasabye umuhezo kubera imiterere yarwo uko ruteye. Dr Semwaga yunganirwa nande? Harimo wahoze ari procureur general Bwana Mutangana Jean Bosco, ni umwe mu banyamategeko bamuburanira, n'umunyamategeko wundi witwa Kadage, ndetse ku ruhande rw'amashumi ye barimo uwo mugabo yitwa Maître umufasha mu by'amategeko ni Maître Safari Ibrahim. Aka kanya tuvugana urubanza ruri mu muhezo. Twe turavuga ngo ese azarusyaho? Abagore benshi ku rukiko baje mu rubanza rwa Dr Semwaga baje kumva urubanza kugira ngo bamenye icyo muganga wabo icyemezo kizafatwa. Natwe turuteze amaso n'inteko y'umucamanza umwe, inteko iyobowe n'umucamanza umwe ndetse n'umwanditsi w'urukiko, ariko kandi ubushinjacyaha nabwo buhagarariwe n'umucamanza umwe. Abaregwa bafite abanyamategeko bagera muri 5, abaregwa ni 3 n'abanyamategeko 5. Dr Semwaga ubwe yunganiwe n'abanyamategeko 3, abandi bunganiwe n'abanyamategeko 2, bivuze ngo bare yuzuye. Ni urubanza rutitabiriwe n'itangazamakuru cyane. Nabonye harimo abakunda za manza nini zisakuza, ugashyiraho ibyabaye n'ibitabaye kugira ngo birebwe, ariko twebwe turi hano mu nyungu rusange, twarabyiyemeje, twatangiye, nitwe twaruvuze mu ba mbere, niyo mpamvu tuvuga ngo reka turuherekeze kugera rubaye itegeko. Ndacyari ku rukiko kuri kamera, ndacyafashijwe na Fils. Nanjye ndi hano mu nyungu zanyu, ni mwebwe ba bosi bacu, mwakagira Imana mwe. Tutaje hano mutaturebye ntitubaho, iyo muturebye ubuzima burakomeza. Reka tubizeze ko dukomeza kubakurikiranira hafi iby'uru rubanza Dr Semwaga ari kuburana. Ariko mushobora kwibaza ngo uyu mugabo ari kuburana, dosiye yahawe iyihe nimero? Uyi dosiye ya Dr Semwaga ni RDPA 02-3 TGI Nyarugenge. Urubanza rwatangiye kuburanishwa isaa 4. Icyumba cy'urukiko, abanyamategeko, umushinjacyaha nibo baje kukifungira. Abafungwa bari mu cyumba cy'urukiko nabo basohowe kuko nyine umuhezo no muramukati. Turi mu rubanza rwa Dr Semwaga Emmanuel, ari kumwe kandi n'uwashinze icyo kigo cyangwa se wari ufite inyubako abakobwa babamo bamaze gutwitira abantu, witwa Sayimana. Uyu Sayimana areganwa n'umugore witwa Mukahigiro Gerardine. Abo bose baraburana basaba kurekurwa by'agateganyo n'uru rukiko. Uru rukiko tukibaza ngo bazarusyaho. Ni urubanza ifunga n'ifungurwa rimaze amasaha 4 n'igice byibura. Umuryango wari mu gihirahiro, abagore sinakubwira bari baje kurira kandi koko bafite ishingiro, amarira yabo reka turebe ko azagera ku Uwiteka. Kandi Imana irakora,
abarokore baravuga ngo na nyuma ya zeru irakora zeru se